Sigi Sahi and Parakpagi, Matang, Sida Makogisu, separation de Pantogli, Equigisu, Sida, Mayam, Punsandana, people can pay and send the Hina Pantui, Ozagi Bamot, Kari Tambini, Tambi. Okay, thank you, Harima, Amata, Kogi, New TV, Noise Window TV, viewer Singbusu, Kaikunava, Nolopa Tamzeri, Sisi Amna, Nuaita, Puari, Manipurgi, Ibatare, Sahi, and Nimakung Parakpa. Ningsing by Buduni, Ningsing the second solution to Magi, Awabasi Koknabagi, Lambi Tina Bagi, Adumba, Hibatari Manipur Miam, Tandu Laitava Pangdana Sisi, Pulapundana Honaminagadorico, Masimak indigenous people, Hibatari, Yellow Mishingi, Magi rights, Hibatari, Mahingabagi, Lambida, Sanjalapa, Akoyi, Puruplon Hibatari Manipurgi, Masi Wari, Nitasena Hiralima. Me tha sisum akoina ningsang ba su yamna nuai ba nuai tabana punba akoi ki manipur ki puari da lei ki pot sa koi thangnei ko khudam moina habda se 1942 gi akoi gi me 10 haiba tare saida imphal da Japanese bomb ga thadai ba numit adu akoi woirim ni ko then akoi gi 1947 da ahan moina akoi gi Assam land revenue regulation ko 1996 another how Gribani made Haza Manipuri Puari, they call them lady. Then a koi Alamjan Hizam Ira bot na koi Kulai by Vigi Lalhobo, Masai Manipurgi, when a home of a communist Lalhoga seeing a Saigi 1950 made Hada, koi record them Blako. The might of the na Akoina, even Mate Marup Hibatare, Mate Marup Siboda, 1945 ki May 14 the Haudoki Bagi Akoi Lay Natra. Then the Kogi Milan gi Mate me ngasi akoi satnaratana apung phana lai ba kholiba mayam ga se koi 2005 ki me tha da ko me 18 sai da thokri bani aduna April me se Manipur Puari da yamna kupnai khuna naina ba sangi ko koi April da khongjom lan akoi pangthok tana ko tok tana ko tawre ko aduna April me si gi saru ko mo ngasi di me 3 haiba tare 2003 gi kan ha gi me 3 gi Nuai to but talking with us is a he cano any mapung pabagi, Adon Ningsing by Batari, was in Ningsing by Hushaloid Riba, Satari Polamani. Harry Bangasi, Miamna, I say, Apuna Coco Mina, so Bamiangi over convention, Pangtokadore. Then the folks now, Magi Ningsing Lak Poco, Magi Mam Punjan Bagi can also Pangtokadore, Amukona Pausian P, the Masi Unity, the Yumpam than a Pausian P Bagi, Canolere. Tasing na hari basing si ikuina tongan tong ni haina longning di amaram di miyang gidamang talay di ba kanna ba siya so maming lay basing ni ay tamjage then hari basing si na piham to ko makoy gi message nga sige namit ko tangdulay tadra ba hawrak kibagi namit asida piham to ko paujen ni to ko thabak sing ni miyam masidi da thawai haksang yauna saruk yagada bani ingada bani haina ay thamningi aduga hari ba kanumit asi Tasing Amata Winako, Tonga Paulian Pinagasu, Miami consists of Manipur territory, integrity Kaiba, Yadi Haiba, Furu Kuntra, Mangata, Taret Laminari Basiki, Apun Bagi Lingjen, Amato Bagi Manana, Sakot Minabagi, Mayam Singase, Masikaidna, Zahili Sanction, Lali Basis Tagadabani Haiba, Hariba, Period Sing Sida, Akogi, Canabalati, Hina Lawiko. Maramaduna Haribasing ngasi akoy ngasi mista ko ningsingi loina tasing na ngasi akoy like kokomi then amuko fox ko na ojik akoy na ngasi haiban misi da ningsingi ba nainari ba akoy miyam na khanna minagadori ba pose tay karisunate masi right of the indigenous people gi kanoni haibu kanoni na thamjage masi history of the part of indigenous people's movement aduina thamjage ko Madam de Akoina Hariba 1970s gi Matamda Laiba indigenous people gi concept Akoi Haura Kreko Aduna Hariba Mayam Singasiki Lakramatum 1982 da Akoi United Nations ki Akoi Declaration of the Indigenous People ki Kano Akoi Port Lakreko Adagi Lak indigenous Adi Yellow Puluk ki Itias Lakiba Siri Adamana Say 70s ki natraga 82s ki matumna develop laki badagi August 9 haiba August ki tangma panji akoina Day of Indigenous Peoples ko worlds ki oina akoi khanna dana akoi observe tokna lai bani dana
masigi manung channa laibada manipur gi yellow furup haiba tare manipuri furup se masi akoi gi ariba matam dagi laaba magi akoi handan akoi gi hai gre ko akoi dam establish laiba mahak ki historical background laijaba jagi civilization kanu laijaba ko representation ta moina laksaba adugumba manipuri furup kuntra mari mangat taruki apun bagi lingjen asi akoi indigenous people ta oirabani koi ko hariba mayam sing criteria indigenous people yenga kanda aduna hojik akoina lairiba indigenous people gi maliam da lairiba issue se akoi gi magi kanu se right si maruin mapung ahum thonai koina sum ui ko koi land right haiba lamgi rights sida me akoina koi territorial integrity se masi ngarangi akoi 1949 na bharat til matung sem panati masi mamang sahi kaya ning tho ahum daga taruk ka pan bagi period ta ko 33 di haura dum lakshala puduna maki kanu si historically evolved to territory ni haibani da ai banta montevideo convention ga na world gi yalari parameter to maintain tawga koi masi naina ko pot abani haibul land right kai yaro haibagi meaning asigi na misida koina interpret tawgo do se koi miam na ko then culture and preservation haiba tare ai koi furup kunta tare ni pan gi leijari ba unit akoi gi furup sing asigi magi unique dress na costume culture ko magi thought in the belief system se yamna leader ba haiba tare ko cosmology mythology yamna rich joina laiba posak am yumpham bor sagala ka poni hariba culture and right ching se masi protect and preservation and sustainable kan way am da putha ga dawni haiba gi right adu masi tali bani then environment and justice ko akoi bagi ko environment yaw na hingba akoi miyoy ba ngamdi zero ko dim ngamdi adun environment right che masi su masi ni misi yawi bani maramaduna matang sidani ai koina hariba khoi sin kuki kanguna poppy cultivation mayam tharga deforestation tawba dagi maduna maram moir kana koi da inga sa khenarakpa ko climate change ki adagi mayam ma kanu gi weather adagi ma kanu nam khenarak tanga sigi ising gi koi gi flow ma gi natural flow mayam je loi ma kai ba kholi mayam singa se masigi gi protect taw jaga dawni hariba wakhalon singa se ngasigi hariba ya kan issues da yawi aduna me thi da la iba impact se akoi da another sapu mani na koina lobu yai adubo masi akoi mai pak thengna gani malam di ai koina sije manaba amasung masi ga dagi hena sathi ba sai tari khuntak pa koi thengna gre koi nan tho ba koi hinga la iko amuka handana hai jine british ki makara sai yang kai taru ko koi dum leire ko ngasai ye atum hingala isini ben british ki har kadang sai me tha ji importance to musuni jangai adum kanani hai ba me kanogi matam du da british na sai tara tare ka palak pa adu ai da ning thau da sinarak pagi matam ga je me tha da woi bani ko koi gi aduna samai to dana british ki makha da la du hingi hoishu india ki makha da ho controversial in contentiously koi march ta ure or annexation ni adana koi national convention manipur marja again 1993 ga ju lai dana koi lai ri bani ko adu hari mayam singa sida la iba post singa se koi gi indigenous people to furu kuntra tari ni pan gi ori ba koi gi hak se koi ngak tu puta bang ngam libra ngam da bra sini ngam da gi question du lak pa da gi ni koi lai se masida chai thing pirak pani jai gi kanogi 17th century daga Lusai Hills ka la aga Lusai Hills ki 18th century da Manipur da sang ki ba ko aga sin ku ki hari ba group se masi gi aga sai thieng china ai khoi da ngasi piak pa pot adu ni akoi gi safu da ko aduga hari ba si mapuina akoi na 1980s ki matam daga mahiroi ye ko July August ga mahiroi ga government mani ko yana ga foreigners ki ho da yana gi ba 1951 gi biya ai ba tare madu gi mamang da laki ba ngasi ngasai thado go pan gi bado akoi gi khongjai haina khangna ba isini naw sing se makoi akoi indigenous hoina lawre ga ina lakpa adu makoi gumba natta ba makoi gi matung da lakpa 51 gi matung da lakpa ko adu gumba kare hai bitare akoi na phum ta da ba hanna ina hari sini makoi mama lebak ne khanja da ba machin manaw ni furup mayam je khanja da ba mayam sina makasai gi manipur thugai na ba gi lalong ma sin ba hai bitare masida ina masigi wahan toksida kano hilale ma ikhara dum sangdare amano artije how weak India is ingasi khangi anda khangi anda ki sai ani jida India si am son balai ba amla ana aina lowi hai bagi kano question je mamdi
mana propaganda oina dum lebra issue kudi mak solution bangam da malay conflict situation hai batari malay sida magi akana popularity magi propaganda sa ga su ita ba ngasai historically factual mayam amana ngasai gi Allah le khalaba sin kuki kangbu sing asina me 3 da ko hojik hai jo home minister na bog sumi pi ga na hai gre hai ri posak ase khangla me 3 da gi asi gum ba illegal oiba yamna aka gi immoral oiba hai ba tare genocide na activities mayam makanda chathar ga lakpa aduga asigum mayam si na ngasai internet displaced person mayam thok na wana ka ta da na mi chat chang alising hum phumra displaced story ba mi chani yem ta si re ima mayam sing asi da involve male accused culprit oiriba asin kuki gi ngasai 51 gi matung da lakpa aka mi sing do ngasi lok dan dipi bangam da ba ko even hang tu ani han pia lai president run gi direct inimited suspension da lai ga mo involve tawrabani adu ma khoina even kanu bog da national highway bog da aka hang to bangam da gi lang mayam sing yu gi kan ni da ina kanu sai gi leina lak maya da percent thousand ga su sai gi kanu ngam da se masi da kari no masi da yam son bra ba question du ni da ina laujari badi natre ha ga na taseng na tawgi yaw tawri bra ha ba mayam sing gi ni sin nai na ka ni ko ngasi horen convention da nai na ka ni adagi message pinari ba muko gi kari gi da yauri ko adagi folks ki kana da yauri mahari ba mayam sing se ko observation tawsi mayam attentively aba ngasi gi message da morally physically ko mayam se phasana akoi yawmi na si har sau yami na si hai ba pun se ya hamra tham ge